Just as a pora call ngese balebe e telekara ke ponia yangar Shaan Gardens loeja iko district aloko Serere anyama jar. So toma Etop Radio ye bare ne perjo ay telekare lolo bana toma Soul Connect ni soma ijo losjo ay wadika akirot Etop like apak breaking your val are Valentine aripe ye wadika kere Valentine val or Valentine working ye koni kiror en number lisim kon kedai boy sit na jukuntori jo e messaging on e kawlo buniso ay bopakina ay no makin je simu limokin do jo sio awara gatangin e pona bo yiriya mun do keda Roslyn e pona po yiriya mun do keda Musa ayo kabu Musa limoki jo apakina yiriya mun do res e pona no yabu ngeso tirore kontao achala re kontao do jatemre be jakadla mengaja lakini amu chalatana mengaja lakini so ilimo kinyo se story on and ekaulo bunsa bolia awara gatangi noto mokwam opodo luche luepupete I reckon be konyabu loiso papesengi na jiyoko arai kolorangi sisi na kitongo dati ngode subito konangon but nonetheless apero ndaso mchebure aito jokare je utenlo ay somnara arai lamina naraka kiding yonkeda kabero kidengo kedo klinika Josephine Luka Apollo Kiniton Shaan Garden ngese balebe e Etop Radio ka TV East a chamuna ipadichekin keda case ayala maso Shaan Gardens partnering with Etop Radio to provide an environment for lovers. Nara Shaan Gardens right avoid it nelai. Boys in line no just Serere. It's a gardens puso jaso apara na nese jainikin atomo na ngono lapalo yare tangini karu neda inumundo mataritunga lue duko kina kalu ipaperosi ijukete akiro nuamin neja silumina na kech Kanuka TV East Abraham Elapu ka Christine Tado ko districta loko Serere.